Moram priznat da dizajneri nisu ni ludi što bježe od fuga. Ja sam pomeo, oprao pod HD cleanerom, pobrusio caklinu pločice dijamantom i iskrcao materijal. A sve nakon toga prepuštam profićima Ivanu i Dejanu koji se ovom i sličnim tehnikama bave već dugi niz godina. Za početak na pobrušene pločice idu 2 sloja epoksi primera SN u koji se utapa rabic mrežica Mapenet 150 i posipa kvarcni pijesak. Prednost na razgovoru za posao imaju svi koji su nekad hranili kokoši i savladali ovaj mot rukom. Kad je podloga konačno spremna, nanosi se mikrocement u 2 sloja, te nakon toga poliuretanski lak. Jedna od draži mikrocementa je da se proziru, odnosno vide pokreti gletera. Zato je kao i kod svake pobjedničke momčadi bitno da je ekipa majstora uigrana, odnosno da imaju približno slične pokrete rukom. Od alata smo koristili gleterice, rotacionu brusilicu, brusne papire, valjak, kužve, miksere te usisavač. Opa,